singakanani nobekeze ngoba izitha zami singakanani nobekeze ngiyobekezela. Sanibonani. Ugogo Mseleki lo okhulumayo. Niyamazi ke nani ugogo Mseleki phela ukuthi mese ekhuluma ukhuluma uzwe noma uthinteke. Namhlanje ngizokhuluma ngento ethinta abantu abaningi, abanye abayinaka, abanye bayayiziba, abanye bayizibe ize kube uyofika isikhathi sokufa isaliwele einganeni. Kanti mhlawumbe ingane ayisebenzi yena besebenza nabantu kuyigcina leyo. Njengokuthi unesiphiwo sabantu abadala bakupha sona kodwa ufuna ukusamukela. Lesi sipho lesingisichaza njengentwaso ukuthi abantu abadala bangene kuwena bafuna uyothwasa ngoba sebefuna ukuthi badle impande kodwa le mpande ngoba bona bayidlanga bafuna ukidla kuwena. Ingakho kubalekile ukuthi umuna leso sipho leso engathi ungasithatha ngoba ekugcineni sigcina sehle size siyowela kubantwana. Ngesikhathi siwela kubantwana mhlawumbe abantwana abanamandla, umntwana mhlawumbe ubonakala umntwana esangana, thola umntwana udla amaphilisi, usemgwaqweni nale mabhayibhili, awuyazi into emhluphayo ukuthi intoni. Kanti lento leyayo wena yabantu abadala ebabekunika yona. Ngoba amukho noyedwa oyithi mayithatha lento ayithathe ijabulele. Nombani uthi ngisale sengiye ngivikela abantwana bami. Kanti wayilolo gama nje alikho right. Ngoba kahle kahle uma uphiwe leyo nto bekuphila abantu abadala basuke bekupha umcebo kodwa awuzi kahle yazi na ukuthi kuthiwa inteza iza kabi igcinisa inhle noma nje kuthiwa qala ngokuhlupheka ukuze ugcine ngokubuza. Uyabona into ethi ayime kanjalo ngoba uphiwe into enzimana qala kuthiwa yenze kuyimanje uzogcina kulandela ukubusa kwena. Ngaleso sikhathi ke njengoba ngize ngisho njalo mina lokho ngikushiso ukuthi ugogo Mseleki uyakwazi ukwenzela, uyakwazi ukuthwasisa uma sekudingeka ukuthi uthole intwaso, uyakwazi ukuthwasisa, akuthwasise ithongo, akuthwasise isithunywa. Ngoba kukonke wesikhathi kade wawuzwa ngabantu ukuthi unaleyo nkinga uyaziba. Mhlawumbe usafuna nomuntu ozokwenzela. Angisho ukuthi uzoza kumina kodwa sengiyasho mina ngiyakwazi ukuthi ngikuthwasise ithongo, ngikuthwasise ngesithunywa kwenzela ukuthi ungathi mawuba nezinkinga zokuthi usuthwasile kodwa kube khona abantu abadala abakona bakhalela isithunywa. Ingakho ngikwenzele nesithunywa uqobo ukuze uthi ma usebenze ngakho konke, usebenze ngethongo, usebenze ngesithunywa. Isithunywa lesi senziwe ukuthi ngalesi sikhathi wena mhlawumbe uthola abantu bathithongo lakho akusasebenzeki kahle ngethongo. Manje bese kuthola kusekuthi njengoba ngikufaka isithunywa ngenzela ukuthi isithunywa akuyona into ephuma kalula kuwena. Kuyinto osuke uzalwe nayo, kuyisiphiwo nje osuke uzalwe naso. Ingakho ngithi mina ngisuke sengisivuselela kuwena ukuze sikwazi ukusebenza na ukwazi ukuthi uma uthinta abantu uthi ngegama likaJesu uthi mawuthinta umuntu asinde. Yabona ngenzela into enjalo ngithi bathi umuntu mawumthinta bese yasinda athi noma ngabe nengxakeko bese iyaphuma ingxakeko iphele kuyena ngoba yini wena thatha isandla sakho wasehlelisela phezu kwekhanda lakho usumemeza umdali uthi inkosi phezu kwalomntwana lona. Ngithi namhlanje phezu kwako konke lokuyindindezelo phezu kwakhe nezinto eziningi ezimxakileyo ngithi inkosi zesuse namhlanje la ngoba ke khona amandla ngaphandle kwakho nguwena kuphela ongumnini mandla wonke zibe seziyadeduka zonke izinto ngezwi lakho lokumemeza uJehova. Uthi inkosi ngicela nawe lapha ngithinta khona ngibe sengithinta kunye nawe ukuze amandla akho azohlala phezu kwalomntwana. Ngoba uthola ukuthi kwesinye isikhathi lo mntwana akasebenzi, ufuna umsebenzi akawutholi kanti unale ngcindezelo. Uphiwe abantu abadala.
ngesikhathi bempilo bese thina sithi cha ke siyasifaka nesithunywa la ngoba senzela ukuthi uma ususebenza uthi noma umemeza ophezulu uthi inkosi namhlanje lesi sandla sami ngicela kube isandla sakho esizothinta phezulu kwaleli khanda lalomntwana ngicela ukuthi zonke lezi zinto lezi eziphezulu kwakhe zibe seziyadeduka ngamandla akho nawe baba bese uwehlisela phezulu kwakhe umntwana kube sekufanele kuvuleke zonke into zakhe zibe seziyalunga ziqaqeke ngisho amafinda aboshiwe ngisho abangafisi ukuthi abe nokuhle kodwa bese kwenzeka kuba kuhle ngoba ke khona amandla ngaphandle kwakho nguwena kuphela ongumnini mandla wonke owenza zonke izinto zibe seziyenzeka asindi umuntu asophinde wakhohlwa ngisho na igama lakho uqobo uyokwazi ukuthi ngeke ngize ngikhohlwe ukuthi ukukhuleka kunamandla ngalolu hlobo ngoba sifuna abantu bekhona abantu abazokhohlwa wena ukuthi wena uyinkosi nomsindisi ngoba uyinkosi nomsindisi phezulu kwabantu bonke abalazi igama lakho nabalihloniphayo. Ngiyabonga kakhulu gogo Mseleki namhlanje na ikona nje bengithi anginazise kona konke ngiyabonga makhosi amakhulu.